the posture of our politicians. This is the time. Wo to me no. So they will come. Kasade, emrade, bibia yedbetu kwa mama. Ashobo. Emma eboshene na daw. Wuni gidie wan disi mu a emma ne boshene na daw. Sansan dis no unim gondoma ni mahama. Wunyi didie won mu se de o ka no obetumi aya emma gondoma ni boshene na daw. Dr. Mahmoud Bomiaso wa first year ma no na on de no e mate wunyi mu gidie a entoma no sansa unim no wo hu ni pen. Jombe kan say onye mampanyini da, but there's nowhere Akufo-Addo agina what disassociating ho from Dr. Mahmoud Bomia any de omaye. Now down come one voice for her confirming say economic progress, economic management inti any far Dr. Mahmoud Bomia by. So for me, I will not accept Dr. Mahmoud Bomia to say or a dry or a mate in Tino wonim de a course ni. The American Bessini, Dr. Mahmoud Bomia Babijina, when Nim Simple Swash Shebo, John Dramani Beba Bejina Simple Swash Shebo, party communicators Beba Bedin Komo. It is up to you. But be a woo free say 1 yard and uncle to a back. Now we are Becassan Central for Muntebio Namunka be my Muna Muken womb. Yen de ye kakwa wo, would the out to a back. One out to a back shed ye, and Tinko ye, whoopet. Na wie na nya wa ba be ka se ensentrofo ntienien ka bi ma woni NDC woni NPP empo mo ba eye hwan fo ni nyina omu root efri NPP ni NDC mu. So it is up to you. Abian koma kakra bia mini wudi no. Se say de ye de anobrebre na eba. Se say de ye de achopa na eba. Mahama pa acho wa ye mistake a monfa nche na montoma no na monhwa de. Ba omi pa acho wonu de wonye president da we mate enti monfa stia na man na monhwa de. Sabro de obi ade akrokro. No kura ayin kontompa ne no kura se ni nya be ka akiro. That is the nature of the game. That is the nature of the game. Now, me know what they yedin komo say. We are all politicians. Ye to abani we are politicians. But yem bi say ho. En komo NDC ni yedi, nye se enti bi da. En komo MPP ni yedi, nye se enti bi da. Na men nyina ba bi nkasa NDC na MPP nya hwe. Ne mom yem bi se ho se ba bia ye ginan nti anke ntimi nkomro sana ye no nti ne to da bia wote financial malfeasance bi wote bribery bi ni corruption bi akoso ewo oyonko na obentena ban mu a na ubisa se ye serious pa se ye hihye niam ya eye den na koba sei nti we de me no kani the posture na yet say usana okọ papa hor mo say ebia o mo scanto bibi akrokro ne mrade ene ebi kra de onka say semfanse ne pabo okro go onka say horo kra ofa horo ye bi ne politicians ne beba de wo party no na wo ni didi o mu ana tutia no enkaso NDC ntitinchina NDC na abeto enkaso MPP ntitinchina MPP na abeto aman say no nyi didia because ye de say ya ne ye ne omobeba the okas alternative yes carry en eka the person will break it the person will break it nso te oka obi eka ne de ba ni nyina akọ ebewie wo abusia ni nyina akọ ekubewie wo ene me yen ho na tumi ni wo na aya abotra mo wo ede kyerensem ebre etisemu abotra mo wo de eba ye na ase abotrom won mu edidi nkomo ne babia obi ebeba behwehwe wo no saa na nka ya mu nya aba no eno mu ye omu ne masa me yidi senka ebekọ animpa o obo ma to aba ma na wampi hu ne biem
town hall meeting ni saa ne ma nyina nya to abana wonti o munka biem because abere wonya tumi na wie onsa beka biem a 4 years ne no so eba beduro no ma no state ai wo mu saa abere no na wasan no watwon de wakogina saa nkwanta no so aya chopa ena momfa ye de pamo de kan ya yentumi anye na nyenya ye wa ban mu no enema bi na anko yi amaye se ya ye de saa 92 ye de saa 96 ye de saa 2000 ebesine MPP ayebi 16 years NDC ayebi 16 years 2024 election very critical na ejiname no wumienu so these two political parties 32 years in the Fourth Republic omabo draw yanka Ghana for ama back opportunity more than the other ya omu nyina this December MPP atwa 18 years okeka otwa 16 years okeka 4 years and 8 years or they atena kunya no so the same thing goes to NDC and Ghana for have been fair to these two political parties and they continue to be the two major political parties. So now menu ya assessing NDC from 1992 to 2024 and some of my catching any the omatimiaye any the dane ya wonhwe na ye arudo rather from 1992 to 2024. Let's judge NDC accordingly. From 1992 to 2024 NPP on so cha 16 years. Yan judge NPP based on all achievements since 1992 to 2024. Nien hwen sema na ye nokre ene de ye awudo rather sem. Nien no ne de koto aba. Yanya brebia ma NDC be keka nsem ya wantimi anye ane. Wadane no hu dua broni se ento aba ma no. Yanya brebia MPP akeka nsem kire ya o mantimi anye ane wadane hu dua broni se ento aba ma no. Ni nyina ye mene wo. Obekoso aka wo se wo NDC ana wo MPP ana wo ho ahwan na ye no you don't digest anything. Intieto e be mpesen bisa say manifesto wo pa aya wo fa manifesto ni say why wo abo adwene po dada abo adwene po NDC ono na abeto ama no MPP ono na abeto ama no CPP wo fa ne semi wo party ntime ya manifesto no minimum bi se mo kenkan a o kan kra nya ne hwe ye fun yo ya na de plaster atare so sanso no ba bia wote no o voter region ni ono de ye wo no NDC a na so anasa NDC no de onim wo ye ne den obeto ama NDC say yes enye anondo wasantimam ha wo ye ne den MPP say yes enye nto ono pa manifesto pa kra manyame na ntwero mamo emfa no ho enye na sem ba mamen kanse men kire MPP ne NDC ene Ghana ni bi otie bia enye dia these two political parties there ucho hamu ofo hamu nchemu be aduokron ne nso kra omumienu omo maka ne de aka ne nketenkete no nti ye kan Ghana ye politics pa ye NDC any MPP na me kan so much NDC and MPP for say uba Ghana hanuma dodo na omo ye MPP for ma papa no ana dodo no ye NDC for mapa was who have registered voter or a party member whether MPP or NDC no ye kan NDC for nyina bom o Ghana ha omo nyina to about the mind this year and NDC ntimi ntena konya no so. Note this, of Ghana's population emu NDC for nyina to about the mind this year NDC emamunya 50% no plus 1 no. And these NPP for nyina registered voters ye party members ye kom nyina bom obi oso MPP ye ko bia bom no to aba my party ni mapa. Your Kofi they are in the gray area. They are not in black or in white. That gray, the middle. I want to transit digest it. We say we are small can you tia a kuntum pusem. San Kofu ne best so. San Kofu na moya campaign actual mo.
Who share MPP ni pa manifesto bi obi ma won kan da. Ono no wabo na adwene po beto ma MPP. Who share NDC amon ye omo manifesto ahe. Mo pa mo ntwe nyame ani on kan da obeto ma na NDC. Omo a mo aye manifesto for. Omo they don't belong solely to the party. They owe no allegiance to the party. Woye watwa ma NDC pen, watwa ma MPP pen, enti otie de we kanu no otie de we kanu asone so. Omo na moye sa campaign ni ntiro mo. At this point, omo na munsa go machi a mo sere omo because ye nkrofo board ma omo de manyo mo vote dada. Typical NDC. Ono no pa ni NDC. A typical MPP we ni MPP. Small other parties na me mo mudia mo for respect man pan for MPP ni NDC. By on football man MPP ni NDC for offer am mo campaign apel mo. That's how our elections are. No say ni pa no say wo e bia last 4 years so be kan asem we kire me. Want to me anye ba opeso otuma ba wanya sure. But obisa say asem ya wo kan want me anya na obu afu. Wo so ompe wa asem ba wo pay vote. Na wo pay vote nye nkire mu na o so de ma no. Last time kan ho mo kire say wo ye ndisi ni pa na MPP ni kan asem bi ana wabo mo message mi mu tokura e ma obu mfu. Wo ye true MP NDC ni pa sa bre no so wo gibre e kirekire wo nuanu mu se ni ebia nyema bi se na mo hu ne sa na on our side in there se ne agidi a betum dia we nya bufuo wo ye MPP ni na wo kan wasem na obi ye bi o NDC no bomu tokura enya bufuo ba sa bre no ne bra awo so ne o kirekire ni mu se ni e share bono ampa yetimi ye wei yentimi anye wei de antimi ame anye wei ne se wo de agu akwam sanye sa so NDC nipa na apenokra tie se de meka chwe a wonnya friend this ni ho da ena wonnya free MPP ni mapa ho so da because ono e MPP ni mapa se de higher politics no ono mu kro pa bo ahwefom na nyame ayi na do no onya de be bo ahwefom afa na o meka no kra ne nkyerɛw wo ye MPP ni na apenokra tie a wonnya free MPP ni ho po dawo sanse nyina ye wo kwansen krom ye nyina ye gitwi ye kosei ena wonnya no kra ne friend this ni mapa because ono no o pe watwe ahwe a efom entinya fe no onya asempa obeka kyerɛw